Varonia baita ita sur malfali haunia channel ladna freito sa espera kata kalau suri tabot sila kondisa na bidetang ita fiar katak maromak negra sa nya bensa na kating ham to kaita hotu. Tiak maluk sira ya oportunidade ohenia hawa karakatu kuliah liu konaba etapa tolo importante ba public speakerida atu hetan sucesso. Mas bem, a karakatu hatene konaba etapa tolo importante idane na fatin channel idane tore mata. Mas bem, molo katu continua hori share baita bot sira konaba etap tolo ne hawa karakatu. Agradeço bem mohoto ne bema like no subscribe pona for na support baita bot sira ni channel ida ne toi ha tempo hinoro. E havusu baita bot sira ne bema karik foi primeira vez ou hirak ne bema se dá o subscribe hane channel ida ne karik usi tabot sira tu support hau hoi tabot sira nia subscribe nomos like e bele fo comentário atu channel ida ne bele aumenta botitan e hoi tabot sira suporta hau bele halo video ne be para kliu kona ba public speaking yang nomos kona ba MC e nomos kona ba hane experiência moris nomos kona ba video sira selu etapa importante tolu ida ne maksai hane sang determinação ida ba public speaker ida atu ita tete katak ni hetan sucesso olay. Iha public speaking parte tolo idane importante los. Atu sai hanesan sasuka tida ba public speaker ida ni hetan sucesso olay. Public speaker ida ita bele hatete katak ni sucesso wahira etapa tolo idane nia bele domina hotu ou nia bele halotuir hotu ho sucesso. Etapa tolo idane masedade. Etapa tolida ne makanesang tirmai. Primeiro konaba opening hosi ceremonia ida. Ka ita dihangkatak abertura hosi ceremonia ida. Rua ma konaba body content hosi ceremonia ida. Ka conteúdo hosi ceremonia ida. Tolu ma kuliah konaba closing ka encerramento hosi ceremonia ida. Tama-sama torne importante, também tabot sila hatene katak, ia ceremonia ida, etapa tolo ida nemak se acontece. Ema se hahuhusi abertura, segundo se hareliu konaba conteúdo husi ceremonia ida, e terceiro mak baiben ita tama iha closing. Também dane public speaker ida, tenki hatene, konaba saída date mak inclui iha abertura. Processo saída date mak tama iha abertura. Saída date mak public speaker ida precisa colher iha abertura. E saída date mak precisa preparar iha abertura. Iha parte abertura buat nebe mak ita precisa atenção. Mak primeiro labele haluha atu hatene se date mak mai marca presença oportunidade neba. Semos seja nesang participantes. No matéria saída mak emos colher iha abertura. Inune baiben abertura la bele haluha atu fo bem-vindo ba ema la bele haluha atu agradece ba maroma e la bele haluha mos atu aprecia preparação sila nebe mak comissão organizadora halo e namos que ta haluha kita menyapa ema kahase ema ho oi midar ho claro atu nune ema sente de hangkatak abertura idane dada duni ema atu atenção iha processo termai tamba beben abertura nebe diak bele ajuda ema atu bele acompanha katuir processo sirane hodia tuir ema matenek sira hatete de hangkatak opening ceremony ka abertura husi ceremonia ne nia iha valor 10%. Wihira ita hahu tenki hatene tema tenki fosai tema ceremonia idanenia e ita kuliah tenki bajea ba tema ceremonia ita bot siramos kare ona iha hame video etapa walunian ita kita halu hamos kona ba objetivo husi ceremonia idane importante e kona ba o satu menyapa ema depois ita se bahas iha kelas Master of Ceremony niang depois de acaba husi kelas public speaking niang também dane how for konaba ninia arahan segundo kuliah konaba
contexto husi ceremonia, ka conteúdo husi ceremonia ida. Nia iha 80%. Nah, seandainya ita saya nesang apresentador ida, labele haluha idane iha parte segundo nebe kuliah kona ba contexto husi ceremonia ka conteúdo husi ceremonia. Idane se prefere liu kona ba materia nebe ita hato, hare liu kona ba ema hato pergunta, hare liu kona ba oinsa ita hatan pergunta, quatro oinsa ita for resposta nebe dia baia pergunta sira, oinsa ita bele resolve kari problema nebe moço iha momento ita hato itania apresentação ka palestra rumah, oinsa ita mengatasi sikap hahalo ka emane gesto sira oin durante ita hato itania materia i oinsa ita meyakinkan katak materia nebe ma kita hato importante ba itania audiens sira. Também nema kuri konten nia tama iha 80%. Tamba contexto husi ceremonia idanema 80%. Então ita esforço. Kari ita falha ituan iha abertura esforço atu iha momento ita halo apresentação liu iha contexto husi ceremonia ninia processo bot tu belaudia par ita bele taka fila fali bot rumah nebe mapoin lau la dundia iha itania abertura. E terceiro kuliah kona pa closing husi ceremonia ida ka closing husi apresentação rumah. Ia closing labele halua diangkata tambahnya closing ona ladun importante lai closing importante atu bele halo ema sente kata uhin hau main hau kontenti ay afinal ceremonia ida nene benar-benar berkesan ternyata hau main hau benar-benar lori buat rumah hau kontenti to hotu hau labaru ema sente diangkata ni hakara katu tuis fila kali ceremonia nebe hanesan. Tamane ya closing, kita usahakan atu ya closing ne ema merasa bahwa buat hotu nebe ma ohin ya simune jalan suruma. Labele haluha, iha closing buat importante nebe ma kita tengki halo, labele haluha atu halo resume. Resume husi encontro ne en geral, no ita hato ba fali iha itania audience kata kohine lorontoma kita kuliah kona ba idane i kusmai buat nebe importante liu hanesang resumo en geral husitane encontro idane ka husitane sormutu idane mak idane jadi ita halo resumo badak nebe halo saya hanesang siran ya bukai tambah ita bot sirat ne kata beben kono ita halo apresentação nebe mat naruk dalam rumah ohin hahusi primeiro to clarang emalah hatene ona ohin ita kuliah saida de tentang isira haluha buat barang iwahira ita halo resumo idane bela sai bekal tambah dalam rumah mus depois de sira fila jam ita for modul ita print out betrum ho di sira dalam rumah sira fila sira haluha hotona i dalam rumah sira mus layar tempo atule mai be quando ita halo resumo ne be bada ko di hato basira idane sei ihana fatin sira ne memoria i dalam rumah sira pas halu betul masih hanuin kon olos tu ni hori bairane kuliah kona baidane hori bairane hanesang hau hanuin kona tambah idane closing ne importante atu ita precisa haremos kona ba resumo husi materia nebe makita hato ka resumo husi proseso sila nebe makohin ita living labele halua atu husu desculpa. Tambah idane makiha abertura labele haluhamus atu mengakui iha haunia video sira ita bot sira hari iha neba salah satu mak kita mengakui konaba itane kekurangan ita hato kera sekali kita ya kekurangan rumah ka ho manera selu ke laos langsung hatete hau ihane idane haula haten laos sansane ita mengakui itane keterbatasan lihusi manera selu ke jampu ita hatete dihangkata hau mai hane laos tambah hau makatene liu mai be hau tambah heta fiar antang ohin hau mai halo apresentação bai tabot sila kona ba topiko idane tambah idane orsida quando hau halo apresentação maki buat balu ne be makai ke tuiri tabot sila precisa hetan koreksão hau so tabot sila bela kolabora hau no mos bela foi tabot sila ne ideia atau hau bela hadiah dia kita idane manera ida ne be ita mengakui katak ita precisa sila idane bela saya hanesan daya tarik tertentu kadaya tarik tersendiri nebe bele tulung atu hakara corona ita hodia idane bele ajudamos
atu iha itania closing wan hira ita husu desculpa ema comprende tamba ema hatete jangkata que ita ema moris da mundo ne la iha ema ida perfeito mas bem quando iha itania abertura ka iha processo itania contexto husi itania apresentação rumah mak kita quando la kuliah aberta dalam rumah to iku sita husu desculpa den iyo nia salah na maknya foi haten husu desculpa insa nia halo anglos dalam rumah embel hamen hasan kita precisa atu hare quando bakistang idane hahusi inisio no iha processo ceremonia nimia claran ka iha contexto pusi ceremonia ne e ikus ita husu desculpa atu ema sente de hangkatak ita reconhece itane kekurangan no ita considera sira katak siramos hatene buat rumah e label haluhamos atu aprecia emane presença iha itania closing ohin iha abertura ita aprecia sirane presença tamba elihusi ita for boas-vindas ita agradece tamba sira marca presença iha ikusmos na fatin for itane apreciação konaba sirane presença e nomos que ta haluha iha ikus hatomos itania obrigado na fatin basira tamba ita consciente kata iha atividade rototo sela iha participantes ita ida bahalo apresentação lalaku ita tu bahalo apresentação base seandainya participantes la iha ise participantes sira nebe marca presença laku irona ita apa artinya ita halo apresentação let date ita halo itani angkole date ita halo preparação kole mai be ema larona então etapa todo idane ba public speaker ida importante los iha public speaking tamane la bele haluha opening ia 10% pois se body contest nia iha 80% nomos iha closing nia iha 10% surahamutu nia sai 100% se ita bele halo idane hotu ita bele sucesso iha itania craft nebe ita halo iha momento neba tambane basila nebe mak durante ne hakaraka aprende kona ba master of ceremony yang balu menciona mai how de hangkata sila karaka how kuliah kona ba MC nya exemplo saya MC ya seminar ida how si ninya programa e o ensato bele sai MC ita bot sila tenki acompañamos how ne video sira iha public speaking niang tamba public speaking niang maksai hanesan dasar ka ninya fondasi kona ba emato sai MC quando itabot sila la acompanha di dia kusi etapa 1 toya etapa 8 e ohin kuliah kona ba etapa 9 itabot sila quando la acompanha ila apar di dia kursida ita quando kuliah iha master of ceremony niya dalam rumah itabot sila say iha dificuldade tamba ursida tamba iha master of ceremony niya how say kuliah liu ka halo peraga ang rumah kona ba exemplo o insa hato programa o insa tu hahu kuliah o insa halo opening o insa halo closing how say halo idane i how say la repete fila fali kona ba o insa itania matang o insa hatais o insa itania mimik wajah o insa itania gera-gera sila kuliah na iha parte kelas MC niya how ano ini danema kawa karakato e oportunidade o hinian obrigada barak pa itabot sila ni pemang acompanha ona video dane toni ni arohan e que tahaluha like subscribe nomos bela foi itabot sila na comentário nomos kan kita bot sila sempre kata video dane importante pa itabot sila que tahaluha share nos pa itabot sila malu sila liu si media sosial hoto ne pemang kita bot sila iha ita siya solo malo fali iha hau ni video tuir mai obrigada barak loron dia ciao